Lecture Tangkhulnao bing natum sai ko rele the talk with Sorintan Howry we ka episode le welcome salu shi dalei itum na aja important sala ka Ithumwui society wa kanala khai kala interesting sala kha ko ngaram ni chanpai sang rung faisara itum na tai jia Manipur li later clay class 12 board exam si kupla ka later le kala class 10 exam la thad le kup sangrad le chimang majila Ithumwui kuni thot ka chungkha ayar li shok vai prepare sa dalei lai tang vai wangla or shok sa vai wangla prepare sa la ka le dalei itumna aja hiu maram ni tiong ka chan phai sak vai sara jena aja episode khare sa da cities metropolitan cities Ithumwui na itum Tangkhulnao katum na represent sa laga atum na oktui dak le cities ping we maram li tiong ka itum ni share sara kala itum ni hi thai ka khui manga aina itum ayarli shoki dak le ping li khang chong sara ji re makeup da hangai de le aja rang room mi ga haya she guest katum hi le introduce sami ke kala itum na welcome sa kwida chanpai chat ba vaisa se kala chanpai hui mangai na itum na atum pom dak le apam chu maram ni chumai khar da thai khu sam phang re and in a makeup da ishi ya ko ga thumli welcome sangai de le khare sa da in introduce sami ngai de le kuira yuikan shirik hi arere Bangalore li pom de le Tangkhul Welfare Association Bangalore with former chairman ne kala khnia sa da kuira myo sing sasa ana Tangkhul Katamnao long Hyderabad with former president name yes Hyderabad lipam da klene ko thumsa da kuira khuisang mi mashangwa ana aru hi Chennai lipam da le kala Tangkhul Welfare Association Chennai we president sadalayen nashi thumli kachungkha ningshi mi da le kala welcome da sadalayen na thumwi busy schedule le salala Tangkhulnao wuivang da tami khushok laga rangarum khibang chungkha ningshi ringpai ishimati chanpai saw manga aina Tangkhulnao bing chungkha thaising ko wisang bangra kala kan khana episode sara ji hi shikasang ji han chungkha leide le and ishimati chanpai hi chatwa pai mai kwai in a remake up da kuira yukan shirigli khang hanak saw ke itum Tangkhulnao bing Ithumwui avuram li pom pom laga ayar ka shok ji hi khang ji ka tring ka chungkha le ka shok zang ma thai tu gi da kala nan Tangkhul sping li wang so pam gi ji chu vai na ma shok rong laga itumna chungkha thai khu ngai ka chungkha le ara Bangalore li raki ji hi Tangkhulnao bing ni Bangalore hi ka ji tha city klayang ka ji tha minapan ka tha kala chili Tangkhulnao hi ka tha do okthui li klayang ji hi tiaw me ka thai ngai de le koi ro yu kan na atam ri me kap da kha khui mi ra no Hello, Tangkhulnao bing. In passer later the singing. Matai liner we make up the foreign tan liquor. Chunganing she meet level. No we mangai need some Tangkhul hi. The tato the liquor. The diva she like chunga take with lay. Nelly chunganing here. Gala Ari in a either the Pomaman the opening to Kuyaka. Chiva Kigla Jiliga. Iwi are Domila. Foreign tan kahai lays and it was Yaka. Easy some regular in how regular with the quickly. thank you The Kaimalay ne, Arena question Sakai in the Tiomaka Hankamike. Bangalore, Arab Bangalore, the Bangalore, he Silicon Valley of India, that he eat on the sharp thing, that can cut like it, cosmopolitan city like it. Opportunity got to the lake, the Tang Stila. Top universities got to the lake. okay And Aramada, they told the second one like a yes something the night baju. Top universities lay mang with the opportunities got chunga lay mang with the na ina gold malayla, vision malayla. Sadaka, Chivare money. Yarama, I don't lay a cup. Then I recall Bangalore, whether I'm shuni. okay The Chimwin, a day like one summer. Ring Pami, Yomega, Marama, Yokuluma, Yogida. The Bangalore, we hung with the custom 9 I reach you, she hung I play, a Katam Bishili, Kari liver, Itum the Itumatum liver, I Katam Shuvang, Jacova, Bangalore, Hivachaka, Moment Hamani, Dalei side. Arachi, Jimatater, okay Katam Bishui, Bakla, incompetence aligners, that's I am Bangalore, Tata, later. Christ University's got halabai kadang chubang la packaging kat kay okay okay klara Tangkhulnao Bangalore later kay Tangkhulnao kat hada lay ni kla ta hang ka ba Tangkhuli Bangalore li punda kay Tangkhulnao bin hi mahay lagi en ara ma Hyderabad pa sila cities ka day la tumay la hanga sare so itum ni river we saw kaya na churches la katumlay Georges Kutum Tangkhul mang Kutum yes okay yes
Tangkhul Baptist Church Bangalore dalei, Tangkhul Catholic Church dalei, Tangkhul Fellowship Bangalore dalei. Okay. He is a bangso community. Yan ang soda atang hanggai Tangkhulnao Welfare Society dalei, itong welfare yan sa mi wuivang dalei. Kala Tangkhulnao di katasawi o chuk salaga dalei ko ari ba. And really itum na teona ga unga Tangkhulnao bini kachungkha kada pot tiu tada sazat Okay. Ari we contact na kaya atam sa translate. What from tata IT sector ni itum na sazat dalei. Yan ang soda na kaya kada Ithumwui Bangalore hi fastest startup growing city in the world. Kasi itong Tangkhulnao entrepreneurs dalei dalei ko hi. Itong matay salbay katay latang salbay. So Tangkhulnao Bangalore dalei startup talaga entrepreneurs ka dalei kasi hila hangay dalei. Okay. Environment ba kita dalei ko kasi hi hangay dalei. Okay. Yan ang sampai. Okay, Tangkhulnao kya kasha kapam sara Bangalore li ari hi approximately. Tangkhul hi around 1,500 above the sare. Okay. Katam now na chungmei ka ot kasana chungmei klayang. Ari we contact sign of what the panel no dalei. Okay. Katam now la dalei lake including theology. Oh. Yes. Theologians ko chungka Bangalore vara chili tamdalei chi shai. Yeah. Ning share ama yu kan na Bangalore we maramli ko chungka itumli chithei mere kana baila kha information ko chungka share sai re. Next topic li details ha me da ngzek vaisa se ina ka khnia sa da kuira myosing sa sali ungai dalei. Hyderabad i Bangalore li vai Hyderabad li wala grang wajan i zang ga Hyderabad marami khathai ngai dalei nanala. Ngai ga ja question na ruje Hyderabad i kichika city lak do chili kapam ring pha kam ring pha Tangkhulnao bing ka da leili ta Hyderabad li na teo me ka share samilo. Okay, kresada iwi jingpa salam rei wi ding shi ito sorin tan dim kle kelaru champai wuivang rau rum mikai be you can amai khisang mi adilem thalai thei yang. Okay. Okay. Pai ko ka jang sa da sangai de ri ba. Yes, yes. Pai nani le yu kyak shi mi le kle wi jingpa salam ni Hyderabad soin de pun le ko ji kresada hangai. Pitum Hyderabad ji Telangana we city ne hi Hyderabad Manipur state wena 2,814 kilometers. Okay. South Chongklei. Kala Hyderabad hi summerly la sana ham samde. Winterly la samde. Summerly tada probably 30 degrees Celsius katha or winterly is 10 to 15 average. Ithali le Okay. kala Hyderabad li pam da play to meeting hi Telugu mutuye, kala Urdu mutuye, kala mutuye, kala English mutuye. Okay. Muslim ka chungda pamla. Muslims ka chungda pamla Hyderabad hi. Hindu na 64.93 hi. Okay. Chigle ni kala mas okay sorry Hindu hi na 64.93. Kala Muslim hi na 30.13. Okay. Kala itu Christianity 0.75. Dada le kala katai jina itu chain kala Buddhist na pai nei. Itu Christianity ang minority. Okay. Kala itu Tangkhul Hyderabad li ngira se jika itu Tangkhulnao itu mi Hyderabad li Tangkhulnao lage. Kala itu sekori pura le nak le ko ji krisa da hangai. Okay. Itu Hyderabad hi 2024 we census ishimrarang sidao kita 2023 we census ana ko yo rai. Okay. Aruri data le dak le hi aruri hi Tangkhulnao Hyderabad li pam dak le hi shapanga shi le te. Shapanga we li 45% hi la piano ne. 55% hi la ngla. Okay, that le le. Okay. Hyderabad li student we population in da 50 le le ko PhD sa da le mi school le le. Kala master sa le le bachelor sa da le shat le le.
kala professional hospital yang betul itu le kala itu mi primary kala secondary itu mi Chiwalong ni tamda lagi mi 23 sih ke tamda lagi dan itu mi what kesawi bang ni jaga bah Hyderabad ni bah cuma cai kata ni lah majority service sector combine 95 sen ni Okay. sector li zat lagi Okay. 1% ni sector li wat sat lagi kala itu mi 4% ni na tata IT sector li wat sat lagi jana Hyderabad ni aru rasunda mi gutumna successful salai na business setup side sa dai to mi zero makeup stadium da lei kala itu mi lemon class spa da lei kala linsin nail bar da lei jana Hyderabad organization aru gutum lei lei sa dai Tangkhul Nao Hyderabad lei kala kakni sa dai tum Tangkhul church Hyderabad lei kala church we azingli itu mi women's society data lei jana Cina shop sahaja Okay. Informative salah le no way information being exam wa thau gi thad le mthala kai na share sal le detail sala kai na very interesting ka Tangkhulnao hi total kya ka pom dak le ni a thang i catch up sa tu total hi shop sahaja le ke exact pa hang sila kai shop sang sau ki right shop le oh le shi pai shop aina le kala acha na ka hang lishnao na chungmai da le dak le hi Tangkhul mya nao chungmai ka ngai lapai ko no information ji important sat le all right ning share yes details some way the ngajek wa sai ka thuma sa de na quick sang mi wa shumli ma shangwali ongai da le ye ari Bangalore na Hyderabad ya moderate sala khai weather da la hang da le Chennai hi yun na ka shali sa la khai apam na da shai wo ara che ilam ma wa rang Chennai hi je na Chennai hi ka thalak to yes the famous Marina Beach Chennai li lei ji shai tourist na rangala ka pom ne de shai ara noi mangai na tiong mai ka mathang mai da thengai de lei kala Chennai Tangkhulnao Chennai li pom dak lei pi ka tha de lei do I tum marak li Facebook Instagram li tiong mai ka thei sam phange na thumai activities wing ji le shla kan thei ara noi shongai na tiong mai ka da ka thengai de lei Hello Tangkhulnao ping Chennai li pom hogi da Chennai we do the khabu di pe okay wanakam hey good morning good afternoon Chennai the tong hale ishi Tangkhul Welfare Association Chennai we salam jipun di shitale kala ningashi appreciate he she oza Sorintan ni midale he gata platform opportunity sambang khang sak wuivang atang may yukane na taumyon sing na hangai chitata no we platform he apong gachung hale Tangkhulnao pingla shograda le khni thot pingla mer ngala pingla aga bang ra pingla ot ga sa pingla tong hi tam khui ka phaya akhan sai thank you wuivang ni she rile chung hani she na nali prasan committee thei la ga Tangkhulnao wuivang apong gachung hale khan khana sam bang da le ga chi shan khui Chennai hi hanghai ji thada Tamil Nadu we Syria khane iram duena hang se ga samadru ji he over thile the longest ka khani samadru khaya phamne tourism wuivang ga best akhan sai chala Chennai we ka pha khana Chennai ka sa ga pai minim ne okay tum ba ga tharila Chennai ka ra ja kha itum he chicken thi tra ka samne okay just simple salagana hapenji sangolo ni mayanga sangolo chimre Chennai hi expensive samne okay laka Chennai we khamatha aga aromi khamatha aga na Chennai hi mi phalake itum notice ping wuivang safety salake itum na ngayali otwa unglala problem hi ka khamalem ne itum na makahen ka khane le aromi government kala policy strict salake okay michang minai ke ji tar khamalem ne iram lela adam lela china khamatha khang sai Chennai le aruri hi approximately ana hangau pe mi hi 1500 sikhale dale okay katam now hi machum ne just only 10% chile research sadik le scholars ping na sang dale itum be BA sadik le ping na sang dale master sadik le ping na sang dale kala family la khapam dale
Okay. Ishi Chennai de ishi Baptist Church ta akhalaye. He Reverend Victor Chiming na pastor sa laka pamdale reason ba. Okay. Laka ishi Tangkhul Catholic Church ashiwila akhalay tale. Then ishi Tangkhul Welfare Association Chennai ta. Long kachung hi chizadalay tale. Okay. Chennai hi kachung ngasa ot kasana chung biye. Government with sector li machung mane. Just 2 to 3%. Tata approximately lay tale. Kachung ngasa tata PPO li otsa dale. Okay. Kai kind of hotel industry li otsa dale. Laga spa salon li otsa dale. Laga fashion like retail showroom gatali retail li otsa dale. Hi mane. Are Chennai we kashokasan hi. Okay. Interesting salak dalei Chennai uhila. In a take nga kan na tang ka hang chili important salak ka point na jang je khiglas ke ithum Tangkhulnao bing wang wa expensive maksa city gi hi ngana phai maramba city ka expensive salan wa tu ithum ot sala lai ithum savings thada ma lai ramane and a Chennai we rent hi shimpara hi ka thada lai gla ji thengai room 1 BHK 2 BHK ka thai average an ke ya ka thada lai do. You share a good question day. Chennai we kamatha kana in a Delhi ka yok thika laga the Shimpara ka we ka compare hasne. Ishi Delhi Chennai li 1 BHK hi kata Delhi li 1 BHK ka 1 room. The kitchen ka tino laga bathroom toilet hi ate sai. Ishi Chennai li la cheaper pa me the 1 room hall now tino le mira kitchen now le mira. Like a washroom toilet at the side. The reasonable size around 5,000, 6,000 in here. Yeah, infal or almost ukrul. Sada ukrul expensive side de. Infal ila rumak na only 5,000 ka takai rarwa. Okay, okay. Palagli. Hyderabad li wakat hakle rent he. Hyderabad in a Thailand cover. Cities could be one about Tioga, Tomi Salapai. You got Hyderabad Telangan is state from Sadasang, like the Mujirang too. Okay. Sidauda Rudu. Any professional clear no he welcomes other Latam South. Any company no. Okay. By what Kutong can either minimize Salaga, Sadak by you. Same as a delay. Jenna Dada Sidang hang out. Okay. Amount of mention something like average rent here. Yeah, are we in a pub that pay 2 BHK? Okay. BHK. Unkni kitchenaka Janata the whole Kadam, he buy he 15,000. 15. Kalajilicha, but you got the Kazanga Zanga, it will be maintenance, electricity bill run over Jawara. Kada, it take about that. Cities create compares Hyderabad with the reasonable saline delays. Okay, okay. Are new hing in Asia? Kajawi, the new city li, Rakawai conduct la Tatuera election Tatuerco campaigns at Tatuerco. All right. Important, but important salaka information renti, kanalake. Expensive masala kaji city hing in house ne Bengaluru here. Expensive salaga the shy Bengaluru here. Mushi we renti, Kayakat had the lado. Renti the location based no. Okay. Location nanti sure the renti they perform. Ke betai sala la cuma condemning la. The Hyderabad kata we ni yang ay cover betai la kai meaning ber. The 2 BHK li 15,000 above. Really. All right. Furnished. Furnished or I furnish meaning okay, okay. Then the location wa mama the kachungkha okay. One way selection. Okay. All right. Good to know information. You can in a take ngaka aron ni shikatum hi yaru we ot kasamang saw with the kala itum avava ishi society na kangjia kanwa. Miracle Ithumwui yaron ngalabing matalaga na yaron ngalabing for the first time ishi society when ayar ka shokchi tran itumi freedom independence alaga na ogotui gi hi leogi da miracle itum hi makpha makhya society na morally hi wa mapha mane the
take a kui or short kata itum na thei shak chi chung la ila daily libam saw gida chiwi ko shok zang la experience la ka sa ka south walk by here India with south walk by ka thak le itum cha ka matha dam thei kwa la le sare yan a chaw ni shi ka thum we na chi khtyaw ka thei ngai itum na ka shok chi tran miracle ishi Tangkhulnao we na issues shock tak le social issues bing hi khima mai sa sani kla itum na mta la ga face sa dak le issue hi personal wila example sa da itum khamang za khangmu khang shau hi kya ka toy da shock do non locals bing ai na itum hi ka tha da mingle sa la ga ok thui le do Bangalore li le da kle non locals bing I mean locals bing na itum non locals bing hi le ka tha da khui da le itum mishit mono da ok thui da le la or itum wuivang ai na problems create sa da le ga tham le do or itum na khamatha sa stay da atum lim thalai mingle sa ka ok thui da le ga thai ka tha da le li ga le ji je Bangalore when first khang na ngai da le Okay. Arena na khang tha da mi hi ada kita dah hang ni do khani ba Ithumwui ka concert from club nim la yeah yang bai pe ka le ba chui na khani ba concert from ai ana chi pa je ba ka thau re le from re okay or Bangalore contact na khang le Bangalore hi interesting sa la kaya bon ne 80% hi outsider no Bangalore ba ya okay then social issues they cover iwi pop ka dai na iwi experience han kya tam friendly chung la kai na ba mo le ne la ga shok tar la kai aka na ba for example li ot va sa la ga offer letter ka ta mo po ko la yang no the owner bin jin da to lo mo mi mer ni ta ra ka ju issue yi le yang okay and the rent ka ta li pom ga same issue document ka ta ma ta da mo ka khui we agreement ka ta ma ta da mo ka we he we issue later ka Bangalore ba adan khang da da campaign ka sa ta da sha la bai ka Bangalore hi ara ta ka re ro mi ping hi okay Bangalore li ra da kle ping hi discipline la ta da ami khang da ra ta da le and ari ba chikita issue maning la kade da complicate sala ga na okay local line na issue with me hi thau ji hi da years sala ga na le ari chang we ava va bing ning lum pai de le tha ga Bangalore li pam da khlei ping hi khamatha ring ka pha pau ne Hyderabad we ngana se kya ga toy de itum social issues or individual issues ping hi le klayang chili pam da khlei ping ji ithumai na yes only it may be only around 500 ka salala chili main issues face da khlei ping ji khi ring pha mai thui ping ji la khi ji la ka share sa mi lo cho Okay, ida da hang gai da ring pha mai thui gi ji ba Hyderabad li ba mi tiolak ge mai tiolak sa organization thum lai da le ka organization khlai hi organization ni na ithum ni ma mai ne Hyderabad li ba okay yang okay da ot sa bai mai khai ot che ba sung mai bai mai khai la responsibility ji da year bai mai khai le sa wa da organization hi da thum sa da le san kai wa lung li da ki ga chu wa lung li ishi Tangkhulnao wa lung li da ki si thau ei ji bai ba ma le lam ne ji ba ji ba yang ila president sa da from khni da wa chang bai na ina face sa ra gi da ka me yang noi na ba aga khni ba khle ba le ye main sa dai thum bi after covid with li covid da covid ku na nai ja da mi ji li ka tiao ka khra ye ka da ra la ja employee bing na aro employer bing na thum na tiao ka atum business it tam sau khilek sau gi da atum bi employee sa employee bi ji da tlop hi mi kran ji ma khmi okay yang okay kala yit le ji le khmi ta mi ba ji ba simphara mi gi ji da ka sa za lo za gi ji da chena main issue ba bi ba hi ta wai na ra ye ka te da it mi itum da sakla khai issue da khamba sau ru no inu ba you family ni ji ba ji bi ba akla face sam de da ge locals being na racially itumli abuse sa khai or itumli mi chat na te ogi da itumli mi street sa khai ka tham le klayang tik tha pak ma shok do hi pa hi ka shok la le sa bai de ka bo klayang mi kai li shok to le ra ka
了 serious 么啥那都可以同long 脑了，马上他都可以同把了，把这 knowledge 么来上不了。OK 可以为呢，香港行，因为上海的吧，把这么说么呢？哦一同那的假的知道，类同那的假那个呢，他那他的知道那个就把一个 Hyderabad 里面几个 problem 是的行嘞。OK Ringphala khai paung sad le Bangalore la Hyderabad la thada chingri rene Ringphala khai na Bombay dak le South wak pai chingri mai ji thai wai shi Delhi wak pai ne issues chung mai face sa thada thai de le ari Chennai wen nga na sai Chennai hi la athang na tiong mai ka mention sai re mi phala khai ya Tamil ping hi mi phala khai mi ne da mention sai ka itum Tangkhulnao ping ne issues face ka sai kisa sara itum Tangkhul or Tangkhul na non Tangkhul ping issue ka thai malay itum na main face sa dak le katam shlir no or pam lir no or itum na society lok thing room dak leili khima mai hi na ka thada leili kla ji ka share samilo she speaker khanina mathala kana hang mere that the city jum sahiba that similar sai okay that hang haji that aram whenever that issue wa tra khamlai mre oh itum na phadle ya khaba tra problem da ma shok mre atang hang that itum na ot sam haura the resignation ga tha mi sangda ka chok hai tam ji tra chi ka wili problem ka shok e itum le hang rab ba me itum na honor bing le la call sa la ka ta the issue chi solve sa ba me chi ka wi ka shok e la ka ma ka hang da kre le ba simpra itum shong ba ba advance mi sang jela shima bam rang ka okay 40,000 50,000 chat ura ga ji wi atam mi le ta sensitive ka sa honor aga khani kha le yo mi shok khana ka kram ta wi chat kha le yo kre le ba ka shok sai ka re ga sang wi ti shu da hi la ka shman pho kai de okay ji hi hangai okay ga itu mi ping hi la ara ba re ga sang wi ti shu ki shu ha ga da ta ning hi ka sang pho kai ro hi sa ka ma thai hi sa ka mum tham le ga ji shi tang khun ping hi la thang mai pho kai de wo okay sing hai de ji appreciate sang ai oh chana Chennai liver ari chang ba ata problem ba hi le ga ji ba tra kham le ne ina ba ka hen thung ma kha ba yang ina ata chang dam la ga ni ina sa khang ni o ji sa le ko o ya kha ba no issue yang ata ri la ga na o thui ka shap ba sidia khani na shi ga to me cities kapang thailai na kapang khwera da khwid le ko issue akala face msa la ida da okthui dak le ya Ringphala khai paung sa le awa ping ning lung ka chang kat ta le ra ntum ji lipam dak le Tangkhulnao ping le ka chung ka appreciate sai ya ka yes of course me tiao me issue tiao me ka ta sai sa la itum na ning share da okthui ji tranwa issues ja ka face a file le me da shan khwe ya ara atang amai wi ka na tiao me ka mention sai ra hau phokli ara Bangalore we Bangalore hi mikai kana lai ratam ngai la kai kala thang khang da Silicon Valley of India ne jena education institutions being kala itumi job opportunities being hi ka hada le do kala ot ka sa chi tran approximately itum na average and fresher being no or experience clay being like ya ka hada itum average and salary sam phang le itum occupied le la saving sa pa la kha ya pam la or itum na lai ra ka tam chi tran quality education sa pa le itum examples are itum daily ka ta ya extreme sa la kha ya environment sa da sa nai da lai pak pa vai mrakli and Bangalore ka tha do itum shim shoi na compare sa chi tran lai tam pa la kha environment sa le la ji ka share sa mi lo cho Bangalore hi khang da universities kam ta jong le hena da okay IISC Nimans ada hang da IIM Bangalore University Christ Universities ada chung da le yar ya even theology wa khang physical science ka tha UTC ka tha ma tha okay le la ke la ka khang da Bangalore hi va Ithumwui weather ina chắc là thấy là cái mà lên này okay xuân thấy là mà lên mà quỷ xuân thấy là mà lên mà có cái tâm nào bị người bạn mà chả là cái về là cái không chả nữa nên là Bangalore lấy đi ra tầm rồi chỉ là definitely quality education lấy lạc tới cái gì là hàng ngày lấy secular là bài or religious là bài okay nên là ốt cái sao chế cái mà Bangalore khi lang chẳng nó cứ say ở phần trong đó ở phần chân ngã cái shop đó traffically
spike thảo man là cái đi đó là top đi một phát được lên được chứ thế nè opportunities và các chung cái này opportunity cái bay mình là lấy chứ này okay chứ nè hàng đó ở thằng này hàng hơn là opportunities cái chung cái này sao là nó với skill set của chứ nó với lý bậc tất là skill set chứ chỉ mà thà đâm lại cái vợ ít thông yung expectation mo sa pala. Yung expect mo sa pala. Yan na, opportunities lamang mo da, itong kalada na, skill set si, upgrade mo sa ka, check it out. Yan na, taga, atang na kahanat base scale da lang palagi. okay Freshers li, ina mo nguya ka, ina ka tayang dakli ko hi. Katong ko yung nagtayang dakli. Freshers si 20 plus ka rin nakapag dakli ni. oh okay Itong Bangalore League tabi ba 5K mo ngayon na league tade. oh The opportunities after opportunities Bangalore chang ba yang? Laga healing room da ako hangsang ngay ba ba? Cities lira ta laga confused sa lagay na Tangkhulnao lapay or Otsaki lapay. Si confusion ka chung ngalay. Chi hayaw gida. Ari iyan amoy to siyang laida kay ka tayo lapay, kay ka matay lapay. Ini kanina, Tangkhulnao Gym, Bangalore da ka. Hapok day, first batch fa kupay rin. okay The features ra ka tagdo, Bangalore li pay, danay isang gadong li welcome ne. Bangalore li laida kay bingla. O hi main sa the skill sets li focus ka sani. Itong no current profession lapay or na tada upgrade thangay laga patwa file lapay or katam na bing lapay ki with training hi incentive sa lang free na sa mi lego hila hangsang ngay na jina wo itum adam limale to gida Yeah, yeah. cities ka jung ta la male ki Bangalore liver itata la ye ki hila aba ba la hangay jina yang okay and a river tada chen ngan okay ning share yes salary structure ari pay scale na kangjili 20,000 for fresher ji here interesting salak dele hada ari itum apam ka ten le ngale ya ara Hyderabad ulang na khwaisa sa athang na ka hangli ka tam au cha kham chung la la thai dele ka sa sa la ka ji ka thana like tam ngai dele ka wa opportunity institutions being he na we take a quickly ka thada le li do itum na admissions quick ji tran college li razang ge ji tran kya ka pai sakta jang pai and then ot ka size la ot hi samphang phala ari Bangalore live opportunities ku chung ka le je re what about Hyderabad kala mathala kai na sa pai mai thui ki ot pam bing hi la khim mai sa sanik lyang ji la ka share sa mil jo okay chi matara ga ari hone ina thai da ga ba in la theng we pa le ka Hyderabad Bangalore va le Hyderabad ya no krom de ko risana ay mo healthy competition sa ki ne yes okay cha dai tum be it with quality of living it will be sitting ja we ranking he it will be ranking he ari mercer staff me company ya ne ya actually ha me tui ji HR consultancy ya le ne asina survey sa da da actually da actually sitting jali da pampai me tui ji two parameter ji bai thum infrastructure no it will be school no education no ki megle ji parameter staff le chitra ga claim jali consecutive 6 years in Hyderabad da top time no okay the whole of India ulila all over India ya issue asing jili Pune le dele good to know na ina khamba ba tada kate in the parameter jik jaw slightly change sa ga ba change ba ba khara ba re ka da ji khri sa da ji pa ji mention sang ai kele dum further studies by tum details ba jim tar ka da further study vijay ka ba Hyderabad thi net tada nada le bin na net research ba sa no in the jali ki state in a like tampai tu le da ka phadran Hyderabad thi 3 top 3 ni ko 5 la lung sang okay you think that then Hyderabad the totally 28 universities le le shiwalung le central lak thum le le kale thum team university thum le private will pha le ya kale chimang maning la itum bi laga
it will be national importance status some bangkai suppose ada IIT no AIMS no yang hibing hilam ti le dale go kala it will be research institute hila 24 le dale Hyderabad le ya 287 engineering colleges le dale Jilang with the 28 medical colleges hila le dale kala jilang with the 157 nursing colleges le dale okay kala 1300 it will be professional courses quick by colleges le dale jilang with the 2900 junior college kala lang with it will be 41,300 schools le da claim ji da with the mai what statistic ke chim de ka yo lung ta la song sara sakshila le sara pen thang ba ba ki da ya ga opportunity college no it choose sa right option quick by option ki da by ki da le by da study strong da ham ni ke it will job we song ja ga ba mai Hyderabad metropolitan city sa da it will cities ke de da opportunity ba tra da le sar ma me it will ka da Hyderabad stand out sa le ja ga ba Hyderabad hili MNCs company multinational companies 50 lang da le Hyderabad le okay la ga chung jana fra it will Google no TCS no JB Morgan no Microsoft no it will da la ga actually la da le chung jai India li ra la ga Hyderabad le odora sat le wo okay yana ju opportunity kule dum high tech city da le high tech city apama na wo da area it le kaya kaya da approximately 13 kilometers tai da span sa ne kiwalung li la it will be 3000 companies le da ne are working sa da ne okay si da ge da la ga it will actually tui ji it will technology will help startup bingli tum sa bai ji na Hyderabad le da le ti ya si da ge da Hyderabad hi tum studies little no collect be what ka power little no ipai sadai ipai alan le dele da ga ma adam da ka share ina tolo bi bai lang mi la ko hang lo yes other topic by hi after class 12 chamo after class 12 le bai na the hu ara ba it bi da company kham tha da le ba after 12 with hi ja khu shi wo jam khu tu ra ra chal ga nam tha sai ra bai graduation khang ga khai tai I si da le thai si da ga da iba ram sungai na package bingle suggest sangai na after class 12 with in the further study ma ba ya ka ba the winning professional course ba da ka ba kok thang sangai yang ji da ka na we growth wuivang la ka na we higher salary wuivang la china chong na le chena Hyderabad ni ba jo pass sai la ka freshers yang certificate am sing ji ala ra pai okay ka du mi to lo bi ka ba hi approximately 15,000 to 20,000 jualung le sara starting bayang by start okay 15 to 20 pen vasare ka jena kala class jo pasa ka freshers ne ka ta na we professional certification ada ki ga ta khuya ga ba awi tolopi da 20 to 30 ki ka wi ne plus jo le mera okay jena finally are we to be jena cities ke daily pam da like it IT sector li ke daily o sa da le da ngai na company ke daily city na ro sa zu le ga ba Hyderabad na pra sa ji chan na we previous pay scale chu na li 30% to 50% hikes mi pai okay na we skill so ati capacity ju da kala na we negotiation power ati ju da kala graduate fresher candidate ni ba 20,000 to 1 lakh earn sa pai ke depends ne na subject ki kui o kala na we capacity ki kala na ki ta we student ra na yi da immediate ta kai institution college ra la ji bai hi na matters ki shwa thi da le ra chen na 20 to 1 lakh da le okay interesting sadly aruna new jing na mo man la ga ina muchu kwa ga na kila telenga line Karnataka na ngau khai shokro kon thum na hang da kle mong hi ang ka ma tala kai na ka ja city we hang mi lak da le very interesting kana usa da Chennai we ngana se Chennai we educational institutions being ka tha le education environment hi athang na khang thala kachungkha va otsa da le ni shi hi la ka jena job opportunities being ka tha da le kla ithum Tangkhulnao being na otsa ka da Chennai le khra tran ngalang da otsa pai ka ot ka pai hi sak ka kala thang khang da ka chi ka tha ot pom bing hi na ithum wang most suitable ng sa da le ka chi ka tha li salary hi chumai thui da mi da le ithum Chennai li ra ke ji ka wa hik tha li ra lo
college จังไงเลยก็ฮิกไทยนะมันทำให้ทุเรศจีก็แชร์ซ้ำมีแล้วจ้ะishi speaker คันนี้นะหางไงเลยมันอะไรก็ตัดริงไพ่เช่นไอ้ดิล่ะนิ่งสังลักไอ้เนี่ยตั้มเรื่องจากก็มาท่าชุ่มเลยได้เลยไอ้ดิมัตรัสก็ท่า medical ช่องบอลเลย SRM ก็ท่าแล้วก็ไอ้ทุ่มแล้วก็ arts ก็ท่าวิบังก็ Loyola College ก็ท่า MCC Women College ก็ท่าฮีไอ้ college สักนี่เช่นไอ้วิลาริกีอิเลตัมสาวไปต่ออาชีพ national เลยตั้ม state ตั้ม state อยู่ไอ้ทุ่ม college ก็อาชี attendance ละคันนี้คุยคันนี้ชิดคุยถ้าเดินนิ่งสักลักไอ้เนี่ยตั้มก็ถ้ามาไทยก็จะเหตุถ้าหางไงลาริกละตั้มไปลักเอแล้วก็อดป้อมวี opportunity จะเข้าไปหางไงจิตตาเด้อเช่นไอ้เล็กมาท่าขนาดน่ะ quality skill เขาเลยอะค่ะeducation qualification เขาสิ่งอะค่ะน่ะ responsibility จีจูไม่ระ promotion จีมาทำไม่ระตัวลบ skill จีละมาทำไม่ระแล้วก็นิ่งสังเดอดกษาปะหินะนิ่งสังแล้วก็อินสักไม่อดปะหิชิปาลิโฟกัสสักในวิวังคำหายเลยจุ่มสมบังสิเนี่ยจีเช่นนั้นสิลีอินะอักหันไหนปะก็it may quality education ที่ละ important สักได้ role อักหันเร็วit company or สาวเลยสักlike it he quality เขาเลย how skill เขาเลย how Jana education certificate เขาเลยให้อะค่ะhe anytime le responsibility he mi ke shap kala akhwa bing jina assign sak wa hi he mung shi jine jibana promotion we wang he advantage quick pa akhle he mayang no ping hi thada atsak le yang kha ma them ma ro jine mayang no hi pai mani me ka them la me sam kha mi ping hi la musa ka them mani le skill kama thabing hina PPO line ka chu halai dale medical yang we PPO we line ka chu halai dale chile la ichi Tangkhulnao ping ka chu nga sababam dale da chine mathala ka na tam khoi how skill le hai tam distrang ot pa hi ba thada ma shoi mane na we ana pa hi ba thada sabam le thada na ma wa la thada athum na thada ni chare ka chi hi thada hangai company ba chung halai strong side average pay scale hi ka da le do like athan hangai chi da itum hi ta class 10 pass a khai ping ta at least below will ta ot sambang ba me le ba yang sambang ba me ka athum we attitude itum me salary le te ba bam re chi ba around 15 to 20 hibali tale okay all right interesting laka larik matam le cha kha atha hang hai chi ta professional line a khali ba khis nu lai ta hairdresser ka hi aro ni phaw ba tale la hi ka hi phaw dam khwi hai kha ba salary hi chung jin da tung he laka athum we opportunity akhana hotel line na chi we opportunity akhana athum hi cruise line thale la ba pai ada cruise line ka hi hairdresser ka hi near ithumi artist ka hi timan sa na jila FMP shinau ping wi bang yang hotel line chi thale la opportunity ka chung halai e ta hangai shipping chi ta +2 chi ko pai ka ta nyai chi ning share yes arui ishi mati chanpai sali kachichawi city suili mthalagan itum kuchungkha thegui pai thekhuiran kuchungkha thekhuire ning shi changa de ringpai acha hina khare sawi de itumi thada general salan discussar now the itum next episode le thukmai da kharjan sak vaisa se jena arui hi itum concluding remarks ada inan thumni atam mingai ishi tiomai ka arit chan phaisa khai kupsang khwai sau se ache first episode sawi da nang sam sara jena episode hi kupsang pai mai khawai athang na thum na ka hangli mahang ka pai kai khalai ka hang sang mi pai re khari ka matala gaina concluding remarks ada mi ngai ba hi awa ping itum chimchongli pam da khlai ping kala itum yaron ngala ping na thum cities pingli
rangai da claiming jili na thumna chan pau ka chi tha chan pau hang chi thei khangai le ga wa chi kharesa da I mean chi ji khani jing room la ga chi hang sa ngai da le in a concluding remarks da kopsang fa sa in a kharesa da kuira khuisang mi le hi chi ha mau ga na kharesa da concluding remark ki khakhui mi lo above ping le kala shim chong Tangkhulnao ping chile na nong rapping thata ayar ngaleili chu ho ngai le akha thata ningma tyo lu chu ho lo city ngaleili church le de le Ithumwui pastor nam thala ga na tham na le de le chu tung le long nao ping la le de le chu wuivang na thata confidence le la ga na chu ho lo kala thata na nong rapping chile hang khai chi thata ningrin le le kha thata chong sa ngai la kha Ithumwui la其他的这那什么，其他个他肯定什么那个去行业，那那里个他们上班了，我个啥上班了，辛苦嘞，可能讲帮个中还能回来嘞，去行那个他的以前的等我个 okay 那我嘞你写的，就是行那个 okay ning share ka okay ka khnia sa da kuira myo singwe na ngana se concluding remark Okay, Ithumwui mai ayar shokui benefits le idum te serve mum tak le de Ithumwui job tham le de le hele sa de le de tra le mum me yang quality education nam tham ko le serve mum me khidum iwang wa da da te ku khuyak le iwang wa ayar li achida shokai mi hi ayar li shokai achida ayar li shokai mi hi thì phải vào topic này lên sao là về cái đấy là hàng thằng nghe được hàng này vậy đấy ai áp giá sẽ được khai bị tập trung là cái ý chí sẽ đâm khai điểm thôi trong bắt chỉ đi PC này STNP này hoặc chỉ này chỉ phát triển này phát này đấy sao cái gì đi show khai thằng này á cái gì đi cái điểm mà rồi Hyderabad live vậy thì sinh phu đã bắt mốc kita itu bị Hyderabad live Ithumwui Tangkhulnao as a whole the actual co hui in bening ye ili shat sang miao kita chi ta chi in a etsa ngai ne okay jena ina ta awa bing di khi hangai ogle ga ta dei na mi da khidi da khila go ge ne sure khnaw le ra okay jena ta pa thi ina hangao la mi tie wei khim ta ta Hyderabad le da institution bing ye thung le da strong sala ko strong sa nai cái đảng lấy cái mà church lấy được lấy hi là Ithumwui normal activity services chỉ và bấm ra chỉ mang mình lấy Ithumwui tang we worship là sao lấy cô cái lấy Ithumwui atam là sao lấy Bible game là cũng rant lấy cũng sao cái lấy cái là chỉ mang mình là atam rằng là Ithumwui Tangkhulnao cái gì baptism khỏe đấy chỉ pastor này baptism Jep ni le Ithumwui churches city churches we are only le Ithumwui pulpit exchange te yang Ithumwui exchange na le fellowship khu te chimang ni le Ithumwui mission gi jo yi tu mai na mning la Ithum la na la mi li zat le o la na na o chimang ni le ka za bing lang chon ke la chimang ni la Ithumwui women society ki ham law ga ta mi li hang women society ta le jaga ashi ka shop sa le 아시 우리 다 왜 뒤지나 아까 그 당래 제가 뭐 좀 답도 빈 다양 내 쇼 요라 그사 쇼다 하이빙 뭐양 ngaleili 푸바 하이빙 어그데 잡 킬레사 저 하이빙이야 좀히 women society 나 롤 커버요 이tum이 나 좀질리 저 트윗 고 이tum이 아담 지데 유나이트 살고 고 살다 범도 고 그지 히야 플레이들레 그 아담 니 이tum이 라나 위 토픽 위 이tum이 세미나르 노크데 노멀 제피카 맘들레 그라 ina cái tầm nào long ấy hàng milau cái này cái tầm nào long ấy president áp sao sao cái là really advisor là sát lên gì em chỉ đâu cái hàng nào cũng cái tầm nào thế là ra cái lấy đất lấy cái thằng bị rong phái lấy đất và bình cái là cái tầm nào cái thằng bị tầm shop tầm cái gì ô shop sao cái gì bình lên nữa tầm cái tầm nào long ấy roles and responsibility gì nếu hàng ấy cái thằng khai sát đấy thằng bị cái tầm nào bình lên thằng bị cái thằng ra bình gì Ithumwui college phang zon tle ina number 1 ka khani sa dei thum ot sa ra da khra bing li thum job le assistant zon tle kala ka thum sa dei thum dira pam na ka khanan ka za le khai tran hospitali khile sa khai tran Ithumwui yang mai na ba zon ning le Ithumwui lan khu ba bi le Ithumwui zon tle kala chima maning la ka tam naw bing le la Ithumwui college ba phai pesa le tran la ri block phai mak le tran Ithum na pesa mi ko ju platform mi le show mi de le kala chima maning la ya wa na ra
cái đó vali ra phẩm được cái xin một phao cái thứ gì học training phao cái thứ gì phát triển lại cái một thế cái vậy á chính ta lấy thằng này sĩ sang trong đấy cái nào house training phao cái là cái as phía thằng ra phẩm nào lo bằng phải lấy thứ gì chính ta lấy thằng trên đây thằng đó nhiều sinh đi thằng accommodation đi thằng đó cái đó sami đấy cái là chỉ mang này là thằng hàng cái đó cái mà đúng lý khẩn sau lại cái đó là thằng đó chỉ thằng đó so sami đấy cái đây thằng mi cái tôm nào bình đi thằng lại cái tôm ninh sang này khai cháu cái đó thằng every đó term to term dia thum freshers meet li yawe thum ya athum di result ji ang laga athum di acknowledge ka sa ta athum di support ka ta de thum certificate da shemi awi score de myang de thum score li metram sam ne ka da na pass sa kai khili sa kai de thum ne ka da de thum na li ot la mi certificate da mi ka da le ka le thum mi da thum na thisa re ai thum ayang le li zan ka thum Tangkhulnao hi da ma ka la ga na mi ne yang ra vai jo wi thum hi yang na mi ne yang ra o Tangkhulnao bi hi tha long pha long yang o thum ya cha khi yang ra la thum mi ha cha bali ra bom na ka asi khang jim mang maning la i thum mi shop ka le mo yang ji ste za de thum mi da mrak time to time mi Ithumwui shem la ka da kyo yaw zat ang traffic bili pom ta le le thum Ithumwui lo mi da ki da la zat mon le ka le thum packers yang sim le la pom fam le pom ta le mi le thum i thum ha cha bali pom ta le Tangkhulnao to i thum bi te chu no i thum vai vet no hi chon no mong vai lu ji khui le gang sak le sanitize sak le thum mi da yaw le ga i thum Tangkhulnao bi hi le i thum bi asi kham jim bang nim ko kai thum da Hyderabad pom le i thum bi ka shop i thum da contribute sak ba ji sak le ko ji ba i thum ta da hi ham da chao ni shi okay ting share yes important sala khai information zau gida adam sang la word sala ke ki kam thala ko ne kui khai chi word sai khanau sa da kui we can shirik na we concluding remark kam mi milo like share ava ping na we now ping li Bangalore li jota khai ngarang le ka or jota shika mu jota shikla da ning le ka ning lung to ran jota ra salo adam how go pokli la in a mention sai itum church the tum la ring pa la kai na le kala ma tai lai na Bangalore hi family the tum gala fan ko pe le dia yang then so da actually warfare long like oh welfare really in a mention sang la kai ka na legal team the lawyer the Tangkhulnao lawyers ang laga any legal issue kratan strand the tackle sak vai cheletum welfare ya sing set up sa laga leye jena ata hang khai ta la rata da clay itum matham mai da sa ba ka vai wuivang mi rin li chu mai da ka vai wuivang da la platform la le lak da leye the kan ko tham lo ot ka sa ot sar da ka ta la bai tam ka vai ka ta la bai welfare na ng chonre kala Tangkhulnao chim Bangalore na la ngachon ke che la hangai da le chena ara matai laina tara da le khni thot ping azareng ra akatong ra ina hi mention sangai la ka we city li Bangalore li la bai ka te li la bai khawatam chitran li focus on what you're becoming not what you're having becoming bajli focus ase it me having bajli focus halaga ili talop kya ka mirre I kacha ka wasa kani wasa laga ida da cham sa laga having bajli ka hau thuye da midin mangam wak bai chung le ko jeni tum becoming bai li I na skill set kita gar sa next level karar bika ka jila phaning sa ngai de le na sum sidili matarang laga yang khanau sa da Tangkhulnao itum hi ara level 3 kmai li ka se ot ka sa la bai ye ka tom ka shi la bai ye level 3 mai da li ka khwai sa se ka ji hangai le level ka ma ma na ga itum winning list sat mai la bai da phaning ji ne bai mai ma man le go itum khai sa ka phai la bai ye progress ka sat la bai ye ka ji hi hang sang ai la ka we na ka da sa le kla level 3 mai da li ka da mi ping hi zat le kla ka ji hangai ka I we kilo le ra sa lo social media li la zat le da paulang sun ma man jo ni shi la ngai du sorry tan na we program hi li da tru quick hang sa ko bang
了music会上面什么里闹谁哟？ All right. 你写 Okay. Ning share ara nashi gutumli iu shongai na ning shi kachungkha mingai dalei nashi gutumna razang milaga ara Bangalore Hyderabad kala Chennai maram ni kachungkha itumna thairan hangmi gai hi matalagin itum avawa pingwang kachungkha khangjon na sarai da khue maram ba yes itum avawa ping kachunga itum aru honwi internet kya kamatha lei sala la mayang ga thewang Google search msa them information masam phangmane chiwang na tumna che kachungkha hangmi gai hi wain kachungkha khangjon sarai kala minor details Thairan waran ping je hang mi khai hina katam nau ping wang lak chunga kanad le yaron la ot sangai de le de chunga kanad le city ku thum hi matha nau gi da arak mi hi chu sa hi je quiz haul bai a che hi quiz haul gi da arak chi pangai mi nikle che ashuma comments li thain auro ma comments li aroi viewers ping na I li pangai mi rek je ka pizang je na chili a chu ni shi thum wi election hi ki pa na ka le ji chili thain auro hena ning shi kala ni shi thum wi manga aina ara khamatai a khana cities katumtum hili churches being natum welfare societies katam nalong talagan le ka social activities la like la chili pamdak like Tangkhulnao being achere thela gai na pamda le chi pau hi shal ga hilang mai da ring phak mai malai mane awa ping wang li thum Tangkhulnao ping wang hi ning ring pham mai thui gi chi pawa khana da shan khui chena cities ko thum hili leida kle Tangkhulnao ping na thumli ithum ko tong ko ring ka pha ji phong shok ta le ko na thum na che re thelain cha dak le ji no mai mau ning li thum Tangkhul ko tong ko mai ne no mangai na khamatha thai khui dak le ji ithum Tangkhulnao ko tong ko wi thai ko khui ne yes ka ji ka thana kigla mag phama khali leisal kharnau bing leida klei bing hina advice ami laga matham advice ami da legi jila chunga ring phai kala kam ta khana wa ithum ayarli otsa cha da klei bing hi na thum ayarli otsa da klei bing wang mang majila ithum Tangkhulnao bing hi wa economically sound ga sa society mani thum gi da na thum na otsa laga church li society li ji hong laga contribute sa da klei shim khurung naw da klei na thum na Tangkhul wang burden ka haka ka khui phung da lei ko ji wi ring pha ning shi kigla acknowledgement jila cities ko thumli leida klen shi tong gali wish sa da le ko ring pha na ye na thumna ji thara zadak le atam ga ji da mom line sak nga khanawa roots ka ji wen kharakla ji mom line sangai ne Tangkhulnao bing na thumli na Bangalore li pom la kigla Hyderabad li pom la Chennai li pom la na Tangkhulnao ko ji mom lai lo no identity ji mom lai lo atam ji da ramli han khung ji tran iram hi wa kham khawyam ka shungyang ji bajen ma leila ara ina ramhili ka thada haksang rai sang saksi do ji contribution ji ka thada in leibai si dog ji ning chuk chen ithum okthui se ajan shi kuthum I mean city nishi kuthum we Kharnao kuthum leaders kuthum li chan phaisa laga ithum chung ka thei khwe re matha khamai chan phai ithum salui khwai sa re yan chung ka ning share ko ji hanglu shid le ye ina ara ya ru pingli aju we viewers pingli tyong mai ka ai thada machan sangai le closing remarks ada aju ithum Chan paisa laga cities ko thum hi maram le acha guest ko thum wen chung ka thei khwer ko yaru ping tala awa yaron la ichi avaram le pam da claping ara ithum na tyong mai ka information ni sam bangau gi da na thum na ayar ngaleili shok ngai sala la leida clay yar ko ko ping ko thum hi or even cities ka daily leida claping information ma tha mai khui laga ara ning chingri an ning lum lai wa paira da khui khamta kana ari na mention sa kai da ayar ngaleili pam da claping hi na ithum ni chung ka khang khui da le ina ka hi mention sangai laga we achakum Tangkhul youth parliament da program ka organize sai chili cities li leida clay Delhi Hyderabad Chennai kala Pune na event partners adala ithum lana nang John la kala organize sa khui kala ithum le athang mention sa da church li society li family li athum contribute sa da le ka pai meaning le ithum ayar le li pam da le Tangkhulnao ping wang sia sa mi se ka tom mi se ithum na marakali ayar li wala ga wang ri thwe la ga hi thail ga da khamashat la chung ka le es mi kai ga sa le sa la pai ka ithum na atam ji da ayar le li pam da le ping hi li ot sa da le ping ka tam ka ping hi li ithum la ga ni khui sa athum ithum lan ne athum na ithum future hi sem ki da le ne like tam khui la ga ithum apam li unga khamatha institute sem ka gi ne khamtha society mu sem ka gi ne kala athum na ot sa da le ju lan je ne ithum Tangkhul economy Tangkhul backbone sa da ithum haksang rai sang gi ne ju wan ayar li pam da le ping li atam ji ithum sia sa mi jing sai ka tom mi jing sai kala ka ji chawi naw ngara khi sa da le gi ji ka thai dar kar sa ko lai tam da le khi tam da le ji ka thai dar kar sa ko ki paling so bam da le ji ka thai dar kar sa ko khi ot sa da le ji ka thai dar kar sa ko awa wang ra ping kala ithum yaron ngla ping la transparent sa lai na ithum ayar
ngaleili khawaji tran shim khurli kala kathana pingli churchli wa thaikham sui wa khangsok ji important sana ko yari jeng really jang ji important sana ko issues kla tamang li khangkaw mangsa sai jena itum yaron la pingla katam naw pingla thaik chak laga itum ayar ka shok ji hi itum resource yes of course tamakli itum human resource itum apamli leilaga itum semngai society kamsa ba yo alungli ayar li shok dak le hi arema mangsang sak sai min ayar shok wedan la ila ayar shok mangsang sak se kana ga bai kan khanang sang sak sai ji khanau sa da wi sa kain de next episode le itum sai ko ra sang phang se shit sai